Vaša visokopreosveštenstva, vaša preosveštenstva, časni oci i ljubljena braćo, najpre želim da prenesem očinski blagoslov njegove sve svetosti Vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja, kao i majke crkve, Svetoj crkvi u Srbiji. Sveta crkva Hristova u Carigradu duhovno je radila crkvu u Srbiji i utvrdila je u pravoslavnoj veri. Vaš učen i pastirski mudri arhijerej voli, poštuje i uvažava majku crkvu Konstantinopoljsku i odlikuje se istinskim i autentičnim crkvenim etosom. Sa dubokom zahvalnošću izražavam svoje iskreno blagodarenje njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Ignjatiju Braničevskom, mom uvaženom i mudrom profesoru sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji me je ljubazno pozvao da učestvujem na ovom simbosionu posvećenom jubileju 1700 godina od sazivanja Prvog Vaseljenskog sabora. Tema koju ću predstaviti nosi naslov Hrišćansko jedinstvo i Prvi Vaseljenski sabor. Na svojoj generalnoj skupštini, održanoj u Porto Alegreu, Svetski savet crkava je prepoznao nikejsko ispovedanje vere kao jedan od kriterijuma na osnovu kojeg crkva zadobija status članice. Dakle, u ekumenskom pokretu nikejski simbol predstavlja uzor za jedinstvo u istinitoj veri. Kako bi se proslavio ovaj veliki jubilej, održavaju se konferencije širom sveta, dve su održane u sedištu Vaseljenske patrijaršije i publikuje se stručni radovi, a sve u cilju osvetljavanja teoloških i kanonskih aspekata Nikejskog sabora, o čemu svoj sud, pozitivan ili negativan, izražavaju kako crkve, tako i razne zajednice i brojni teolozi. U jednom od takvih radova istaknuto je kako se prevashodni cilj Komisije za veru i poredak prilikom obeležavanja spomena na godišnjicu Prvog Vaseljenskog sabora ogleda u projavi vidljivog jedinstva među hrišćanima, a što će naročito doći do izražaja kroz diskusije o dokumentu crkva ka zajedničkoj viziji. Također i mitropolit Pisidijski Jov će u svom radu posvećenom proslavi ovog jubileja naglasiti: Prvi Vaseljenski sabor, kaže mitropolit, zauvek će važiti kao paradigma za sve hrišćane. Sabor danas posebno nadahnuje podeljene hrišćane u njihovoj potrazi za vidljivim jedinstvom. Imajući ovo u vidu, nastavlja mitropolit, Nikejski sabor bi mogao da se posmatra kao zajednički imenilac za celokupno hrišćanstvo, imenilac koji ističe kako su jedinstvo u veri i zajednica crkava dve nerazdeljive stvarnosti. Sabornost pojednako i u svojoj utemeljnosti u Evharistiji i kroz lokalne i vaseljenske sabore, sada ja završio sam sa mitropolitom, izražava jedinstvo crkve. Dakle, jedinstvo crkve jeste osnovni eklesiološki i teološki princip. Tako i Evanđelje po Jovanu jedinstvo crkve dovodi u vezu sa samim životom Svete Trojice. U ovom kratkom radu prvenstveno ćemo se pozabaviti pitanjem Božjeg jedinstva. Postavlja se pitanje: da li jedinstvo Božje možemo razumjeti pomoću termina homoousios, jednosuštan,
termina koji su prihvatili oci Sabora u Nikeji i koji označava jednu suštinu, supstancu ili pomoću učenja o monarhiji Boga Oca. Zatim, da li bi termin jednosuštan mogao primarno da označava zajednicu i jedinstvo ličnosti unutar Svete Trojice? Ukoliko bi Nikejski sabor, kako su to tumačili kapadokijski oci, odredio jedinstvo Božje pomoću učenja o monarhiji Boga Oca, ili bi termin jednosuštan definisao kao zajednicu ličnosti unutar Svete Trojice, kakve bi to implikacije imalo po naše razumevanje eklesiologije i kulture uopšte? Kao što ćemo vidjeti, Nikeja nije priča o minulim događajima, nego je važan činilac u osmišljavanju sadašnjosti. Jedinstvo Božje. Pojedini teolozi i obični vernici smatraju kako Nikejski sabor, služeći se terminom jedinosuštan, prevashodno želi da božansko jedinstvo definiše kao jednu suštinu. Međutim, mitropolit Pergamski Jovan Zizioulas pokazao je kako nikejski oci, koristeći se ovim terminom, prvenstveno nastoje da objasne kako sin Božji nije stvorenje. Potrebna su naknada proširenja i tumačenja kako bi se ova terminologija mogla upotrebiti da opiše Božje biće kao takvo i posledično tome božansko jedinstvo. Koncept Božjeg jedinstva tumačen je pomoću učenja o monarhiji Boga Oca u skladu sa biblijskom verom. Jedan Bog jeste Otac. Upravo su kapadokijski, ti koji su insistirali na patrocentričkom shvatanju božanskog jedinstva. Ovo nam postaje jasnije kada imamo u vidu to da je nikejsko veroispovedanje obznanilo kako je sin rođen iz suštine očeve, dok je Carigradski sabor izostavio termin suština i jednostavno ispovedio kako je sin rođen od oca. Unoseći ovu značajnu izmenu, Drugi Vaseljenski sabor naglasio je kako termin jednosuštan, dragocen nikejskim ocima, ne bi smeo da zaseni izvornu biblijsku veru uobličenu u drevnim krštenjskim formulama, očuvanim na istoku. Verujem u jednog Boga Oca, kako je to mitropolit Jovan objašnjavao. U poslanici Koričanima apostol Pavle ispoveda: mi imamo samo jednog Boga Oca. Ovakva ispovedanja vere svoje poreklo imaju u bogoslužbenim sabranjima rane hrišćanske zajednice, uključujući tu evharistijska sabranja i krštenja. Tako i za kapadokijske oce jedan Bog u Svetoj Trojici jeste Otac. Sveti Grigorije Bogoslov kaže: Sveta Trojica imaju jednu prirodu, dok osnov jedinstva jeste Otac, iz koga i na kome druga dvojica proizlaze i kome se vraćaju. Vidimo dakle da vera u jednog Boga koji je Otac izvire iz krštenja i bogoslužbenih sabranja zajednice, naročito Evharistije, te da svoj osnov ima u iskustvu crkve. Kroz krštenje, usinovljenje i utelovljenje u telo Hristovo nastaje crkva. U Evharistiji usinovljenje je ostvareno i samo u Evharistiji možemo Boga Oca nazivati svojim Ocem. U Evharistiji Sveti Duh nas uvodi u večni odnos Oca i Sina. Na taj način mi prihvatamo način postojanja
koji je svojstven Bogu, budući da Bog postoji kao slobodne ličnosti koje su u zajednici jedne sa drugima, o čemu govori i mitropolit Jovan Pergamski. Oči Drugog Vaseljenskog sabora unijeli su u izmenu u nikejsko veroispovedanje i frazu iz suštine očeve, εκ της ουσίας του πατρός, zamenili stihom od oca, εκ του πατρός. Ova izmena imala je za cilj da pokaže kako je poreklo sina druga ličnost, odnosno da je njegovo poreklo u ocu, koji rađa sina iz ljubavi i slobodno, a ne iz nužnosti, kao da je reč o prirodnoj posljedici suštine. Ovdje bi trebalo napomenuti kako ni otac, premda jeste uzrok u Svetoj Trojici, ipak nije datost drugim dvema ličnostima. Kada je reč o terminu jednosuštan, Sveti Vasilije Veliki je smatrao kako ovaj pojam označava neraskidivu, nerazdeljivu i neopisivu zajednicu božanskih ličnosti, to jest ipostasi u Svetoj Trojici. Sveti Vasilije je strepeo da bi termin jednosuštan mogao biti pogrešno protumačen i tako doveden u vezu sa Saveljevom jeresi, koja je odricala odološki sadržaj božanskim ličnostima Svete Trojice. Upravo ga je ova strepnja navela na uzdržanost prilikom upotrebe termina jednosuštan za opisivanje ličnosti Svetog Duha. Otuda iz Svetog Vasilija jedinstvo je i jednota Božja izraženi su kroz ovakvu nepoimljivu zajednicu. Isto tako, kada apostol Jovan kaže da je Bog ljubav, on ima u vidu ovakvu ljubavnu zajednicu koju ličnosti Svete Trojice imaju međusobno. Sveti Atanasije Veliki, jedan od najznačajnijih predstavnika nikejskog bogoslovlja, također govori o odnosu ljubavi između oca i sina. Otac voli i želi sina i sin voli i želi oca. Rečeno je već kako je otac uzrok sina i Svetog Duha, što znači da su između božanskih ličnosti uspostavljen uzročni odnosi. Otuda otac, budući da je uzrok, ondološki prethodi sinu i jeste veći od sina, kako Sveti Jovan kaže, i Svetog Duha. Ipak, ovakva jerarhijska struktura ne dovodi u pitanje niti odriče ravnočasnost druge dve ličnosti, budući da posjeduju istu suštinu kao i otac. O svome bogoslovi i Sveti Jovan Damaskin kaže: ako oca nazivamo načelom sina, te većim od njega, ne pokazujemo time njegovu prevashodnost u vremenu ili po prirodi u odnosu na sina, kroz kojeg je i vekove stvorio, niti kakvu drugu prevashodnost osim po uzroku. Sa druge strane, tačno je i to da za kapadokijske oce božanska suština može da garantuje jednotu Božju, ali osnov jedinstva jeste ličnost očeva. Prethodno naveden citat Svetog Grigorija Bogoslova ide u prilog ovoj ideji. Sveta Trojica posjeduju jednu i istu prirodu, dok je ličnost Boga Oca osnov trojičnog jedinstva. U saglasju sa kapadokijskim blagoslovljem i mitropolit Jovan objašnjava: iako kapadokijski oci govore o jednoj suštini Božjoj, dovodeći je u vezu sa njegovim jedinstvom, oni nikada nisu napravili istu grešku koju je načinio Avgustin. Naime, nikada nisu
uzdigli jednu božansku suštinu iznad ličnosti oca ili joj dalji primat u odnosu na njega. Kraj citata. Kao što smo već naglasili, Sveta Trojica jesu relacioni sititet. Posledično tome Otac kao uzrok i princip jedinstva jeste također relaciono biće, svagda bivajući u zajednici sa Sinom i Svetim Duhom. Dakle, dosadašnje razmatranje nam je pokazalo kako se oros vere formulisan na saboru u Nikeje najbolje može razumjeti u svetlu bogoslovske interpretacije koju su iznedrili kapadokijski oci. Na osnovu svega do sada rečenog otvara se nekoliko pitanja. Da li se hijerarhijski poredak, taksis i shvatanje Svete Trojice prema kojem je Otac žiza jedinstva projavljuje u životu i strukturi crkve? Da li kapadokijska interpretacija nikejske vere u Svetu Trojicu može da posluži kao model za jedinstvo među crkvama? Šta nam o ovoj temi danas govori Nikejski sabor? Dakle, predstoji nam da razmotrimo učenje o jedinstvu crkve. Učenje o jedinstvu crkve i sabor u Nikeji. Lokalni nivo. Veoma značajan kanon koji se neposredno tiče naše teme jeste 8. kanon sabora u Nikeji. Ovaj kanon, baveći se temom rukopoloženja Katara, ustanovio je pravilo prema kojem u svakom gradu treba da stoluje samo jedan episkop. Ovaj temeljni princip proizlazi iz eklesiološkog učenja koje zahteva da jedinstvo lokalne crkve bude vidljivo i utelovljeno u ličnosti jednog episkopa i u prinošenju jedne evharistije. Također, sama struktura evharistije nalaže da baš kao što postoji jedan Bog i jedan Hristos, tako isto u jednoj crkvi može da bude samo jedan episkop koji sedi na mestu Boga Oca i koji jeste ikona Hristova. Tako će i Sveti Ignjatij Antiohijski opisati strukturu crkve na osnovu njene evharistijske prirode. Jedan episkop koji sedi na mestu Očevom, oko njegovog trona sede prezbiteri, a uz episkopa su đakoni. Ovakvo specifično mesto koje episkop zauzima na liturgiju obrazuje i sam hijerarhijski poredak i za svoje ishodište ima triadološko i hristološko učenje. Naime, kao što je Otac prvi u Svetoj Trojici, tako je i episkop prvi, budući da zauzima mesto Očevo i kao što Hristos jeste glava svoga tela, tako je episkop prvi u sabranju, bivajući ikona Hristova. U vezi sa ovim i mitropolit Jovan Pergamski ističe: lokalnoj crkvi je potrebna glava, kako u triadološkom, tako i u hristološkom smislu. Potreban je onaj ko ikonizuje Oca i Hrista, glavu tog tela. Otuda se primat u lokalnoj crkvi zasniva na triadološkom i hristološkom principu. Episkop kao prvi i kao glava mora biti jedan, žiza jedinstva lokalnog sabranja. Isto tako, na osnovu bazičnih pretpostavki pravoslavne eklesiologije koja baštini nasleđe najranijih epoha, možemo zaključiti kako je episkop predstavljajući žizu jedinstva neodvojivo povezan sa svojom zajednicom. Ovakav odnos odražava odgovarajuću sintezu hristologije i pneumatologije. Episkop je član svoje zajednice. Otac, iako je prvi, ipak ne postoji izvan odnosa koji ima sa druge dve ličnosti Svete Trojice. Autoritet episkopa u svestlosti ovog učenja
nije juridičke prirode, već počiva na događaju zajedništva. Episkop je odgovoran za svoja dela koja bi trebalo da doprinose jačanju zajedništva i jedinstva u crkvi. Njegovo je breme teško, zato što služenje jedinstvu ne donosi vlast, već krst. Eklesiologija Prvog Vaseljenskog sabora služi nam kao primjer i kao model jedinstva svake lokalne crkve koje projavljuje služba episkopa. Stoga, ovakva eklesiologija predstavlja dragocen doprinos predstojećoj raspravi o viziji crkve koja će se realizovati pod pokroviteljstvom Svetskog saveta crkava. U okviru ovih diskusija od presudnog bi značaja bilo posvetiti pažnju ulozi episkopa i razumevanju kinonijske prirode crkve. I na kraju, ohrabrujuća je i sama činjenica da trodelna struktura službi više ne predstavlja u tolikoj meri faktor podela među konfesijama i da nije više predmet stalnih polemika koje okupiraju dnevni red ekumenskih sastanaka. Sve ovo je moguće zahvaljujući veoma uticajnom dokumentu Krštenje, Evharistija i službe, koji zaključuje kako trostruka podela službi na episkopa, prezbitera i đakona predstavlja izraz jedinstva ka kojem stremimo istovremeno bivajući i put kojim se jedinstvo ostvaruje. Jedinstvo crkve i institucija sabora. Prvi Vaseljenski sabor odigrao je odlučujuću ulogu u uvođenju institucije sabora kao načina za ostvarivanje zajednice i jedinstva među lokalnim crkvama. Mitropolit Jovan Pergamski je insistirao na tome da se institucija sabora ne sme percipirati kroz jednoobraznost, već kao harmoniju i ravnotežu između lokalne crkve shvaćene kao potpune crkve i saborne katoličanske crkve koje se rasprostire po celom svetu, a koju konstituiše jedinstvo lokalnih crkava ujedinjenih u jedno telo. Ovakav zaključak se nameće na osnovu tumačenja petog kanona koji daje vlast lokalnom saboru da istraži procese koji se vode protiv klirika ili laika, a koji su izopšteni od strane njihovog episkopa. Evidentno je da se kroz ovaj kanon projavljuje ravnoteža između sabornosti lokalne crkve i univerzalne crkve. Tako sabor zapoveda, oni koji su odlučeni od strane jednog episkopa ne mogu biti primljeni od drugih episkopa, na osnovu čega je zagarantovana autonomija lokalne crkve i njenog episkopa na taj način što odluka jednog episkopa obavezuje i ostale. Istovremeno, u istom kanonu se zapoveda neka se ispita da nisu malodušijem ili častoljubljem ili odbojnošću episkopa odlučeni. Očigledno, bogoslovska problematika koja počiva u osnovi ovog kanona jeste odnos između lokalne i univerzalne crkve, što se i projavljuje u evharistijskoj zajednici. Rešenje do koga se dolazi moglo bi se formulisati na sljedeći način. Sveta Evharistija izražava sabornost kako mesne, tako i vaseljenske crkve. Zato niko ne može učestvovati u Evharistiji u drugoj mesnoj crkvi ako ne učestvuje u svojoj mesnoj crkvi, jačanje autoriteta mesnog episkopa, to znači. Upravo
Iz tog razloga, pošto odsečanje jednog člana od evharistijskog tela, iako predstavlja u načelu pravo nadležnog episkopa, na kraju zanima sve ostale pomesne crkve, neophodno je da ima odobrenje i drugih mesnih episkopa i to znači jačanje autoriteta sabora. Dakle, neophodnost institucije sabora pokazuje se na osnovu same prirode evharistijskog zajedništva. Kako god zadatak sabora ne počiva na odricanju prava episkopa da odluči nekog pojedinca iz svog stada, već da razmotri jesu li motivi za ekskomunikaciju bili i su više nepravedni. Jedinstvo u crkvi poistovećuje se sa zajednicom. Ovo utelovljuje koegzistenciju jednog i mnogih, koncept koji je duboko ukorenjen u život Svete Trojice i koji izvire iz evharistijske prirode crkve, predstavljajući tako adekvatnu sintezu hristologije i pneumatologije. Tako u Svetoj Trojici Otac jeste načelo jedinstva, bivajući istovremeno u odnosu sa Sinom i Svetim Duhom. Isto tako, sabornost ujedinjuje lokalnu i univerzalnu crkvu, dodoveći u ravnotežu jednu crkvu i mnoge lokalne crkve širom sveta. Sledstveno tome i sabornost se poistovećuje sa zajednicom. Na osnovu četvrtog kanona jasno je da izbor i hirotonija episkopa jeste izraz sabornosti i sadejstva prvog među episkopima te oblasti, to jest mitropolita i sabora episkopa te oblasti. Iako prvi polaže pravo na potvrđivanje hirotonije novog episkopa, on ipak ne posjeduje vlast nad svojom braćom episkopima, budući da on ne može sam da bira ili rukopolaže bez znanja sabora. Ovo pravilo potvrđuje i čuveni 34. apostolski kanon, napomenuo profesor Jagazoglu juče, taj kanon. Ovaj kanon nalaže da episkop jedne oblasti moraju da izaberu i prepoznaju svog prvog, koji će im biti glava i da bez njega ništa ne čine, čime se obezbeđuje jedinstvo. Međutim, budući da svaki episkop sme da preduzima samo ono što se tiče njegove eparhije i područnih mesta, kako apostolski kanon veli, prvi nikako ne može da se meša u pitanja određenja lokalne crkve, niti da čini bilo šta bez znanja sabora, to jest mnogih. Vidimo dakle da ovaj kanon uspostavlja određenu hijerarhiju, to jest prepoznaje postojanje prvog episkopa čiji autoritet ne zasenjuje sabornost svake lokalne crkve. Odnosno, ustanova ovakve hijerarhije ne odriče katoličanski integritet svake pomesne crkve. Ova hijerarhija ustanovljena je po analogiji sa svetotrojičnim načinom postojanja, koji drugom obezbeđuje pun odološki integritet. Zaključak. Prvi Vaseljenski sabor ustanovio je kanonske okvire prema kojima u svakom gradu može da stoluje samo jedan episkop, čime je za sva vremena iznedrio model jedinstva crkve na lokalnom nivou. Važno je imati u vidu da ono što počiva u osnovi ovog kanonskog načela jeste bogoslovsko i eklesiološko učenje koje episkopa smatra neophodnim delom lokalne crkvene zajednice. Naime, episkop je prvi primus i kao ikona Hrista i kao ikona Boga Oca, on je jedan i on je glava sabranja, on ujedinjuje crkvu u jedno telo.
Ovakav ignjatijevski model prema kojem episkop zauzima mesto očevu zasnova je na Bibliji i nikejskoj veri, onako kako su je formulisali kapadokijski. Ovaj model počiva na veri unutar trojični poredak, gdje je Otac prvi i jeste uzrok Svete Trojice. Također, ignjatijevski model ulogu primata razume u hristološkim kategorijama. Ne upuštajući se u široko rasprostranjenju debatu o biblijskim korenjima episkopske službe, neophodno je naglasiti kako Sveti Ignjatij Antiohijski, obraćajući se u poslanicama drugim zajednicama, podrazumeva kako su oni dobro upoznati sa prirodom episkopske službe. Vraćajući se nikejskoj veri, prihvatamo i veru u svetotrojični taksis, nasuprot modelu koji odriče postojanje hijerarhije unutar Svete Trojice, kako to predlažu novi radovi. Ovo je učenje koje nam daruju Biblija i Nikeja. Jedan Bog jeste Otac. To je hijerarhija koja drugome daruje pun ontološki integritet. Nikeja nam donosi još jedno važno učenje. Sabornost jeste događaj zajedničarenja, koncipiran kao ravnoteža i harmonija između lokalne i univerzalne crkve. Kako je to objašnjavao mitropolit Jovan Pergamski, sabornost lokalne crkve ne smije biti ugrožena od strane sabora, niti pak autonomija lokalne crkve može da obesmisli instituciju sabora. Dakle, institucija sabora ne može da se poimi kao juridičko telo koji zahteva autoritet nad crkvom. Otuda dogmatske formulacije koje donose Vaseljenski sabori postaju obavezujuće tek nakon što ih prihvate sve lokalne crkve. Predanje pravoslavne crkve nas uči da istina nije nametnuta realnost, već stvarnost zajedničarenja koja izvire iz slobodne razmene i susreta unutar tela Hristovog. Pokazali smo i kako prvi Vaseljenski sabor shvata izbor i rukopoloženje episkopa kao delo sabora, delo u kom sadejstvuju prvi i svi ostali episkopi. Posljedično tome, prvi nikada ne dela sam za sebe, mimo ostalih episkopa, već isključivo u okviru sabora. Isto tako ni ostali episkopi ne mogu ništa činiti bez svog prvog. Veoma je važno imati svagda u vidu ovo učenje, naročito danas kad se vode plodne rasprave unutar rimokatoličke crkve o odnosu primata i sabornosti. Možemo slobodno naglasiti kako su ove rasprave plod iskrenog dijaloga rimokatoličke i pravoslavne crkve. Termin jednosuštan, homoousios, nosi soteriološki potencijal, budući da izražava nestvorenu prirodu druge ličnosti Svete Trojice. Hristos jeste Bog, a ta činjenica čini theosis, oboženje, mogućim i na taj način i spasenje čoveka i čitave tvorevine. Međutim, ovaj termin sugeriše i nešto još dublje. Naime, Bog jeste ljubavna zajednica ličnosti. Ukoliko je Bog neraskidiva zajednica ličnosti koji se vole i koji se u ljubavi poznaju, tada čovjek može da učestvuje u božanskom životu isključivo kao ličnost koja voli. U Evharistiji mi imamo iskustvo odnos ljubavi između Oca i Sina, budući da delovanjem Svetog Duha postajemo deca Božja po blagodati i pruža nam se mogućnost da Oca Isusa Hrista nazivamo svojim Ocem. Dakle, mi učestvujemo u ovom odnosu ljubavi između Oca i Sina, te nas na taj način Otac u ličnosti Sina prepoznaje kao svoju decu
jedinstvenu i neponovljivu. Na ovaj način se čovjek ostvaruje kao ikona Božja. Ova nerazlučna zajednica Svete Trojice opisana je bogoslovskim terminom perihoreza, kojom izražavamo način na koji sve te tri ličnosti bivaju ujedinjene, istovremeno ne gubeći svoje osobenosti i različitosti. Vidimo dakle kako u svetotrojičnom načinu postojanja drugost i zajednica sapostoje. Bog je jedan, a istovremeno i Sveta Trojica. Jedinstvo Božje zagarantovano je monarhijom Boga Oca i zajednicom tri ličnosti. Na osnovu svedočenja Svetog Makarija Egipatskog, pakao i večna smrt se očituju kroz stanje izolacije i otuđenosti. Tamo uopšte nema lične zajednice među ljudima. Nasuprot tome, u Božjem biću i u Evharistiji zajednica i drugost sapostoje i međusobno se potvrđuju. Otuda se i služba episkopa pokazuje kao princip jedinstva, tako što episkop sprečava da drugost, a to su brojni članovi zajednice koji predstavljaju različite darove i službe, postane faktor raskola. Upravo iz toga razloga Prvi Vaseljenski sabor nije dopustio prisustvo više od jednog episkopa u jednoj crkvi. U savremenoj kulturi individualizma, gde sreća i dobrobit pojedinca jesu dominirajuće ideje, mi predokušamo mučenja koje je opisao Sveti Makarije. Danas više komuniciramo sa mašinama nego jedni sa drugima, licem ka licu, čime se udaljavamo od triadološkog načina postojanja. Ljudi su potpuno usredoređeni na tehnološki napredak, ne ostavljajući ni malo prostora za srdačne lične susrete. Duboko ukorenjen patološki strah od drugog čoveka i od svega što je različito dodatno se povećava pred iskušenjima multikulturalizma i globalizacije. Tome dodatno doprinosi i široko rasprostranjena urbanizacija, usled koje ljudi sve više žive u anonimnosti i usamljenosti, iako su nastanjeni u megalopolisima. Triadološki model zajednice i drugosti, formulisan na Nikejskom saboru i izražen terminom jednosuštan, projavljuje se kroz evharističku prirodu crkve. Verujemo da ovako doživljeno jedinstvo crkve može da nadahne sveopšte hrišćansko jedinstvo. I ono najvažnije, ovakav model garantuje jedinstvo crkve, koje pak ima neposredne, egzistencijalne i antropološke benefite da i svet veruje, kako Sveti Jovan kaže, bogoslov. Na osnovu takvog učenja o jedinstvu možemo da se ukrepimo za misiju i udruženo delovanje u svetu. Na kraju krajeva, jedinstvo crkve i jedinstvo misije ne mogu se razdvojiti. Za ekumenski pokret koji danas izgleda klonuo, zastareo i prevaziđen, proslava Nikejskog sabora nudi nam mogućnost da obnovimo našu nadu i posvećenost u izgradnji crkvenog jedinstva, da i svet veruje. Hvala vam.